لگوری آمارین فرمیین جعالی سازیا استاتیستیکا ترکیه و هاتنه بلاف کرن دمها تباخا ای سال ده لگوری همان مها سال بوری لتواهی وی ولاتی فروتنا خانیان جه صدی حفده داکت و کسدو چلو یک هزار و چارسد هب هاته دست نشان کرن. برانبری و کمبونه خانیان جبیانی آن رهاتنه فروتن ده همان سردمه ده لگوری تباخا پار جه صدی 5.7 زیده تر بویه. فاروق قرداغی خوانی کمپانی خانوبر لستانبول آماجد که جبر هن گوهرینن لسر رجای فائزه زدبون نرخ دلار کو کلوپلین آواهی سازی پیدا کرین و کریز آبوری فروتن خانیان بو خلق ترکیه کمتر بوده. کریزا اقتصادیه که استال ترکیه هوای کردو حالتی ترک قیمتی لیری ترکی کمتر بود توانای کرینیان کمتر بود و کاری کتر لترکیه خلق بگشتی لری بانک و بقرض بکردیت خانو دکره سالی پر رجی 0.6 بو قرضی بانک بو کرینی خانو برا بلام لاستایا نزیکی 119 120 قرضی خانو برا لیره گربته لری بانک و بکری اما نه همی هو کار بوی که حالتی ترک بو رجیا توانای کرینیا کمتر بود و خلق کمتر کرینو فروشتن کالا ترکیه و کو حالتی ترک. بنرینا پسپوری کرتا خانوبر حسن آیدن اغلو پشتی بریارا برانبری کرینا خانیک بدسلو 50,000 دلاری ورگرتنا مافی همولاتتیا ترکیه بتایبت خلق روجلات ناوین و عرب با کرina خانیان میلا خیدان سر Türkiye. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim biçimi ve ülkenin Beriya her tiştî şêwaza rêveberiya Komara Tirkiye û avantajên vî welatî bala xelkê biyanî dikeşîne serxwe. Li gel vê bi veberhênaneke bi qasî 250,000 dolarî kirîna xaniyekê biyaniyek bi hêsanî dikare bibe hemwelatiyê Tirkiye. Ji ber vê amarên xaniyên bo biyaniyan tên firotin zêde dibe û mehên bê jî bêguman ev reqema heyî dê hê zêdetir bibe. olarak da yabancılara çok cazip. لناو بیانیان زیدتر عراقی، ایرانی، روسی و افغانی جه ترکیه خانی کرینه. لناو باجاران جی هری زیده لستانبوله خانی بو بیانیان هاتنه فروتن. ارجاندا، کردستان 24 استانبول.